بله تماشاوانان هیجا کمارا ترکیه ده سال 2023 100 سال یا خود داگره جبر به یکی جی اف چالاکیا کونه هاج علی آک پارتی و هاتی دامزراندن آمده کارین جبونی سالا پیشامگو 100 سالیا کمارا ترکیه تی دامزراندنن آک پارتی جبو به چالاکیا خو باوی کی برفره partya xwe piştgirên xwe li Ankara civandin her wiha ji 11 partiyên siyasiyên Tirkiyeyê jî vexwendin ji bo amedebûna di vê çalakiyê de hat kirin. Di vê çalakiyê de çendîn partiyê ku vexwendin ji ware neçûbûn hebûn ew partî jî partiya HDP partiya DEV û her wiha partiya Paşero jî bûn ku du partî ji wana ji AK Partî ve qetiya bûn her wiha HDP jî ji bo vê çalakiyê nehate vexwendin. Ev çalakiya AK Partî û sed saliya Tirkiye encamên wê temaşevanên hêja em dê li gel Mehmet Henefî siyasetmedar parlamenterê pêşterê AK Partî bigirin dest. Silav bo te kekê Mehmet. Dixwazim destpêkê de wê yekê bêjim niha sed saliya komara Tirkiye ku ji alî AK Partî ve çalakiya wê hate kirin. Serokkomara Erdogan 16 xal rêz kirin. Yani sed saliya di warên cuda cuda de hin babetan ji wan em bigirine destakekê. Yek yani duwarê mafê mirovî de li gora bahweriya te di sed saliya Tirkiyeyê de mirov dikarî bêje got mafê mirovî rewşekî azad bo wêna li Tirkiye heye. Alo. Alo mamoste? Denkçu. Belê dengê min dighête kekê. Deng nahat. Belê fermû. Dubare bikî. Belê dengê te tê kerem bik. Belê. Ez pirsa xwe dubare bikim yani di sed saliya Tirkiye'de çendîn xelk û serokkomar anî bûn ziman hebûn. Ji rewşa mafê mirovî bigire heta mesela aborî. Em hin xalan ji wa bigirin dest yani di rewşa mafê mirovî de li gor bahweriya te Tirkiye di vê asta sed saliyê de di astekî aştî û azadane mafê mirovî de ye. Birêz Erdogan di vê civînê de ev sed salê derbas bûyî ku bes kir û got ev sed sal di bin vasiyeta da hatiye derbas kirin ji ber wî di alî heqê mirovtî de gelek astengî çêbûne ji 10-15 sala carekî derbe hatine kirinê û behsa Adnan Menderes kir heta got belkî cara yekê min ez ku saet dikim got şehîd Adnan Menderes behs kir. Ev sed saliya ku derbas bûye divan astengiya de got derbas bûye lê hinek tiştê ku em bêjin ji vir hayê çawa be li ser vana jî xeber da. Xeberdana wî îro bi selama li ser ciwan û jinana got. Paşê jî ez karim li ser du sê qisma ser sê qisma xeber da. Qismê ewil selam da û hevalkarê xwe û MHP û Êdinê hinekî dilê wan xweş kir. Ewil li ser wî xeber da li ser ku çad bêjin sed saliya yekemîn ya Cumhuriyetê li ser wî li ser astengî heta ku were ew vê çend sal çar sal ewil çend sal ewil ku teşebbüsa derbeyê çîbû heta ku were li ser wî jî xeber da. Paşê jî bigiranî jî li ser xizmetê ku di nava van 20 sala da kirine li ser wî xeber da.
پاشی یا قسمی سوسیاجی ام بیجن د پیشاروجی دا چه دخوازن چواب کن تشتی هری گرینگجی گوام دخوازن که دستوره که بنگهی تازه که بدن چی کرن لی ادزانم بیشیا چقاس حتی نها او هبن هالمجارتن هبن دي بريداتي قوتن لي حتى انها نكتي حقيقتي دخين جويداجي اجا ام بيجن دي بيشاروجي دا كوتشت خوازن بكن ب بسرز قوت يعني او بني نها تتجي كرن وكي قوت مثلا تشتيكو از كوتشام ديت گو ام جبرها سیاستا لسر ناسنامه نادن کرن امی شناوی دا سیاستا یکبون كيكي ممد دخوازم وي برسي بكم نها او ويني كو بريز اردوان لوي دري او ويني و اوي غوتي و ويني دنياي لسر تركيا دو ويني جهبو دو جدانه مثلا یکیتیا اروپای امریکا آلمانیا فرانسا بریتانیا ترکیه دگلک واران ده تایبتی دواره آزادیان ده رخنه دکن دبیجن آزادیان مدیاتنه مافی مروان ترکیه بن پیکرن مافی کرد قط نیزیکا یک جبوی چار سریا پرسا کرد نایی کرن دوی درباره ده تی چی بیشی ککمن دوی درباره دا از کوچاوا دبیجم لسر پسکریکا کردی براستی امجی بندوار بون که تشتی تزه تشتی نو د پیش جبوی پیشاروجی که ببیجه لی تشتی سرز هاتن گوتن لی بنیوی بنگهاوی تیجی نبو mesela çav kıyacağım gut hem siyaset alser nasname nakın hem siyaset alser yekbuni bikin hem duhazın sersala Türkiye bir ve sersala mutabakateke milli ya siyasi güverin hem alser farklıya xu hem zengin buni binecida ev kelime ke ev cümle ki mühim bu hem duhazın ev ülke ev devlet لسر ام بیجن چقاس فرقتیا مهم اوی فرقتیا هو قبول بکن لسر وی زنگین ببین كيكي ممد يعني جر ويغوتني كيك ممد جر ام ويغوتني نافروكاوي بك يعني الجورا بحوريات تو بارلمانتريا اك بارتي كريا اك بارتي اماده الجورا بحوريات كيك ممد اك بارتي اماده بلي كيك اك بارتي اماده يكو دواري زمانی کردی ده فرمی کرنا زمانی کردی ده پینگاوی باویش لی دوی اتفاقا که ایرو دیدایه هنکی براسی زحمت دخویی وسا دخویی کنیت هبجی دوی اتفاقا هانه ایرو که دیدایه دکارن درخن بشکی از براستی وی زحمت دبینم لی سیاست دزان و کی هند دزانن به ساعتی کی دو ساعت اجتی گوراندنی روشا دنیای چوابه و کی هند دزانن ایرو ترکیه اوروپا امریکا زیادتر نزدیکی دولت آسیان دبه جبر که دولت آسیان جی امریکا روسی چینی لسر بنگاه خواه قدیمی خواه دکن خواه پیش فدبن و بنگاه خواه قدیمی در تخنه هولی ترکیه جی نزیکی وان سکنه ایرو جی دیسا سروکوزی او سروک کمارگوت انرژیا اوروپای همو ایل سر ترکیه هر گریدانی بوان رهیه لید پیش روزی دا ام بیجن سیاست دنیای چوابه siyaset arzulat navin çava bide emi ancak xavi peşe roje da bibinin li bi avayı iro diçe berasi zahmet dxoyi me iro bavar dikir mesela digo xayi bije em bije zamanı kurdi zikmaki dibistana da vere pervede kirin من او ساعد كلمة تقولي ولا قلتن تشتهي ام بيجن او لسرنا سكنين
tiştî em bêjin serrêz li ser sekînî piranî di pêşerojê de em ê bibînin siyaset jî ew e ku li ser quwetê de derbas dibe. بله سپاسیاتت کم که که محمد حنفی پارلمنتری بری آک بله. پارتی کجان قره میبانی